Play Pibaro, Ipilang Subhai Pi, Shakiyit Kmi, Bakikubo, Baman Kasi. Hakasauterik unopra arhajar arpo katanat PHE haringkat minister ba Renington Thongkhar lembat kinong yalam kasnong haka jingdon ringkat uba Jemino Mautho uba Deiru MLA Barim jongkatay kathan kila let banjurip yaka jaka penlang kabadangyat syakmat haka jingtray menta. Nakalyang kasnong kila karpat yo minister PHE banang pentray kamshat bat ban pensange kanang bakasnong nongra kanyo no kamkloy haman lagi tliu yeng. Nakaliang uba Jemino Mautho ula ai kublay yo minister ba Renington bala shitom na kabenta ban pentray kanika water supply scheme ba ula ongru ba government scam ba kanika jingtray kan sa pensuk ya buwan kilong yeng ha kaban yo halaki yeng. Ba nakaliang minister ka PHE ba Renington Thongkhar uloong ba unyele kat bala banang kampen kloy shushu ka jingpen tray da ka babu kambun kinong tray knang banla ban pendep kam kloy nakapor bala bu ru knang ba kinong snong kin kamsuk hakaliang ka kabay kali bat kabay sini ke kamtat compare bat kuwi senang tingi ngila ban survive kata kerukom den rai ka jingyo ikane ka tolong rengkat bat ka jing trai sitom nak liang jong tanat PHE mentai le lawan si menteri badai pai ka tanat PHE tingi don ka jing kerman ka bas kamba kane ka project ka ban ka jing temu ka dai ban penpoyum haman kitliu kamut kan selong ka bas esok in the near future. Ti yakani ka first phase tamo kumbala yakren kadai namta arsnem. Kela ka jingdon jong covid sa kajing yakendu mau kum ni ti arsnem kala ban bampor kala ban tambor ya ta arsnem ndrei kakam ta gaya chakmat ya kata tengi na kalyang jongi kum kiparan ng trikam sinong ru ngiju yakren hina kapor bangilong satisfied ya ka progress jong kakam wala daka long kum bakalong mentan mar ngilai i da kamat la jong umau mentau tu mau pi i mentang tu begiati lajan si penai gi kuntang tu pedeng nomor buat cuat tasam kumuai tenrai da kajing trai sitom tu la nang la ski tinggi kermen ba kakam kan ya cepat ya lajan don artat arsnem nadu bengi sedang menti cuam cuat kadai bitang sendo bet tinggi ti khat ik sendo tei gini kero ila jandan arsnem senadu sedang ti mau kumni temental aya ndru bunai ai kadang hi kendiat ke difficulty yang ni namar ka yang ke Martin Luther Christian University yang ni te ngitrai JCB trai ai ru tigi por ngihap trai porsti te kita ki hindrance ki dai ki jing deko kan ki bangi kamsuki ke kam kendiat te nrai menta pada kiru kila ya sitom lang hi wala dengi don tu drilling machine bangihap ban pensawa makanaru kila ya la ka sitom te nrai lam da kunta lam dai bagi ya sitom lang sama kita kemut kini ke kam ngihap trai tang telang degi osti yang ni amar ka dai ke university. In a way, yang ini COVID sirkom ulalong kajing mentai, namar bangi yo untuk tray kini kami gitu di por bom dan kelas. Pen krek kat kung project naga PHE naga mut nang ni plus bat ke borewell ke baik ke first phase. Ke borewell kila ready setai seneng la ada drill te bat kani hendrai mentah pada ngi kerpa di ke PHE bahkan numput pensange i kajing tray kam hang ni namar ngi yo i baman baklong mau mi man baklong mau mi te habakadan ke possibility bangin yo maximum need of the water ngila ban yo nak ni ketolong te kamlong yang bangin abandon ya kakap ni insist ya kata nak PHE ngila kerpa di menteri tu bidang yo semua mentan mengong ba wat la dang isung tu second phase enum la ban take up la dam podap ke first phase and maybe for his with his kind consideration yo la ban le ye ke second phase ha ka juk por kan ya simultaneously ten rei ha ka baidai bat ka jingti ngi angnut hi banti support namar ka capacity ka hatu the combine bat ke first phase but second phase ni dai banyo at least nyolak litar ko kani ko man lagas ngi saw sitang ki sange trekam gini ginong bela kumpo pi mentam don ngibret bro sis ngi ngibret enter te lasibit ndagi la sange amati ke ka balang bro simit hadu la sain rius teng mestep tang hadu rius teng mestep kalang kembalai lak litar kapen i ka possibility bang ni don kalak banyo nangi te nalor kata pade hakapor bingilang sedang mencoba benti gini ke mau ni yo hardly not even 2 lakhs silap apa entah between 1 lakh 52 lakhs tian rei mentang layo kata Tika kadai kadak ke bapau saya kedar
bala da ngila hi ban ngam jele phang ne nga kermen scam ba ka jing dong kam jo ka snong nong ra misala ban pembien chen population jengi hang ne ka bagi mang hi menta na kaliang ka tanat kalong ban ai yaman la ka yeng dai ke ka population bakan kita kumbalong hi menta approximately 11,000 ka population kan dari ngi kwa mengi pendap kloi lagi PhD lagi kloi bah pendap na da tangim kwa teh kadang kolong i possibility bak kadang he teh ta kadang ngi kwa he ban ti ham jele shu te na ta kadang nginum la ban ong ke target jengki gede arsnem yang first phase plus bat ke second phase bandai nak minta house connection kala ban poi sekasan snem combine ten rai ngi pat datang ke ni first phase lu ngim kwa te ban penstet ha kata kurkom ndai bam penstet namar bangim kwa dan ngim kwa ban penstet namar bangi i bakadan ke possibility ban yo shibon bha ko mang ni but ni sungu tu chai kedar bahas nong nong ra ba lada ngim penon kam hok igane ke telong ke bangidan mentah another 50 years ngim yo telong syu ne 100 years ngim dan telong syu namar ngim dan syu syu lai stang ya kadon ke jingkela jong kini ki marjan jongi hane dan imi hang ne badan kene ke telong te yo i ai subha kene telong jongi tengam tit handai lada kalong hikum bolong mentang ngim dan telong syu lada ngim penon kam bahaya kene ke bangi yo da ka bangi ti jelew kena bangin la ban tak lut yo ku kat balak nang ni kemut ke jing du nang kam dai yang i si pusnam num lelei ar pusnam num lelei kala pu handai gi lai pau gi san pau gi si pasnam hadian kan long ke jing du nang tak kadang ngi dai ban yo maksimum ku nang ni nakaliang ke jonga nga kwa ban penpau ya ka jing sungu burong ke jing sungu i minister badan burong igala shimkhia ban wan chagani ke jaka ban wan ban yu kejat hakani ke jaka gani ke shnong nongra bat kumju ru nakaliang jong irang ba shnong bat kinong kitkam shnong jong ke shnong nongra bat poi ya lumlang hakani ke jaka ban yawan ban sakhi ya ka progress of work ka bai dei bat ke jing trekam jong kani ke nongra water supply scheme dia kumula kren nakaliang irang ba shnong kumula kren nakaliang jong i minister badan burom ru dia kadia kediga scheme ke ba ila initiate slim chwa normal ngasung tu ba kediga shnong nongra lagi por ki bala let no lagi pau snem ila syam jencar ba ka bede ban ka umbang undi ban akan mau hadian mengalong MLA snem arhajar khatlai nala sedang da kediga city overnight Oktober arhajar khatlai la initiate kemudian yo ya umbang undi ni kerja maya trishitong dan resolusi yang kita puar ki on ba kanora kamla melawan penhap ki kanora ke Greater Shillong with the supply scheme phase 3 dengan aku selai yang kita puar on te ngin le kemno tingi lai persyang ban ya wat no ki wei ki lat kelenti tingla persyang ban penrung nak ni National Rural Drinking Water Mission pada hatu ka puar ke scheme kelapoi kemba arpunyo keluar ke tu ke estimate Henry namar ba nakaliang jong nongra namar ki central government ti don ki criteria mo ki kendon ti namar ba kadon tu issue jong ko open defecation ti ngila ya do no e tu scheme ka ba arpunyo keluar ti hadian kata pada ngidang ya budien hi tengah semua pada ban ai burom ru ye chief engineer berim ba man ba ahlia du por ban nakaliang jong i kum chief engineer dengan PhD ru ila trisitom ha ban penyo e kene scheme pat skau dan bok ka lifeway terik jong banai maj arhajar khanyo ngila yo e kene scheme ka bakot saka san klor kandai fu ar lak nyu fo hajar ke DPE hi ka jing trekam jong kene scheme bat kemola ong ni rang basnong skau ba ban penpau ye ka jing skomo ye kini ki laingut ki long keme ki bla ai skau bhai ka jaka do i kong doris pengrop i kong civil pengrop i kong sila pengrop sangut mo de sei be Retiman pengrop de sangut i long keme ki la ai kini ka jaka mo ting layo ban penya chaprang ka bai de bat kani ka scheme umbam undi de ngah tu ka por ngak mau arajar khanyo ngala khuslai namar ba ka por ba ka PhD kelas sedang mententrekam kelas sedang banti itu ke borwell station neng mo di Henry Kidon pada ki riurunar ki wan ban penjot ya ka jaka ba ya ki ka tu ke por ban nakaliang ka PhD kila ya los ke FIR bro Henry sultan ba hadian kata apa dia nakaliang jong ka jingpre sitom jong ki engineers jong PhD ngala ban pentelun ya ke kam sakmat ban ngasko ban ai ke burom ke bahalor tambe ya ke dorbar snong hi berkowai
Apo ke jing yalam jong iba ban pengrup. Ngon mai iru ibla sim khia ba, la kit khia ba. Haka bai de bagan ga kam. Bat nganget ba nang ni syakmat. Kemalaya keren bat I minister badan burom ngatip ba nakaliang jong iru in sim khia ba. Hadian bai lawan ban long kum minister. Nakaliang jong I ong da ba Jemino ngakwa palat ban pendep ya ga target. Mo. Ndai tang hakan ga snong nong ra andre jong ga Greater Shillong water supply scheme. Kaba sami ko umbam umdi haka sor Shillong berhoi. Dia nginget mo. Nginget skem ba da kajing tresitom nakaliang jong I. Bat kajing sim khia nakaliang jong I. Dia kata ka goal ka objective jong kan ke scheme ru mo. Ngin sa yo kan sapoi kan sa katong. Dia ngasko ba nilong ki badan box bon bat kembaloong mentan nakaliang rang mas nong kan dia ke scheme ka ba hampir kendian kembaloong I minister ru. Dia nget ba naladap kan ke scheme. Kinong snong jong kanong ra hi kita yo ya ka jing mentuai mo namar ko umbam umdi kalong pakongsan do kata-kata bat ngasko banong hani kan ni ka tangga phase 1 kaban cover ya ka population of 11,000 di hadian kata ka sawan sa phase 2 di nakaliang ka jongaru kumu nong mikmat barim wala da ngalong XMLA ndeng budin ni ka kam namang lasim ni ka initiative na do kipor ba menchwa bat rengkat ka jing trailang bat I minister badan burong nganget pa kata ka phase 2 ru kan sa longhi tambah ka target ka jongi kalong mangin pendep syai kan ka phase 1 ngim jiyo kum kan ka scheme to madur mo fe tagi po sinam mo kimenta bang ilayo te ailat kan ni kini ki ya ka PhD ru kan trai kam ailat nakaliang juga snong ru mo bagin ya trai rengkap ba PhD ndai kat banang kloi le kan kam bat nakaliang jongi ru in nyai ban company step ya kan ka kam kan oi kita ki bottlenecks ki problems ki don bet I technical difficulties kita dan di Henry ini persiapkan buat penturun sakmat ini. Lagi mas nong bala ai jingkren ila brief hagabedi bagan skim ting sultanat do kata ya mas nong balong so aktif ibatip nadong sedong kum kajing tip do department ila mas nong itip kum ta lan khambaru imat hateng hagabedi bagan skim ai polisi ban ai mas nong dekat begini rang badong barok ki balai don bangi mta hakan step Idon ru batnya hne I Dr. Jemino Motho ibada I XMLA jongka Northmai constituency bat ngara ai kublai kerpang ai namar ba ide mai ibala initiate nakapta kan scheme hak bakalong mentakum de bakalong kadai nadu baka jishim ka initiative jong for long MLA leyo I ke jingdon kam jongka umde hak kan snong bat ila persang ila propose nadu for bat kalong kumne bakalong menta isuk mensipan bayi don kat berngi mata I Dr. Jemino Motho idon do hang berngi I engineer ba nongrum bat kini staff baro di department ki bedon iwan kenang baron page ekene ka scheme hang de namar ba kadon kajing khampla na ki scheme baro namar ngimju khamdon ina ikrem engineer ngimju khamdon kumakum kene haka bakin chute banyo eka source of water hakui ki jaka eka source bun baki shu dam ya kawa ka bakaya jati bat ki sayo ya ka bantan sendiri hang de pede ila shu banti da kene ka tlu hak baki ai keteng ka ai keteng ka somewhere te ni ngakwa bani iknang e kene bat kalong sya ka kadi ka wei laki option haki jaka ya ka bangim don ki wa banti kadi ka wei la dengan I bakane ka model ka sukses hang ne ngila ban pentri kam do ha bon ki jaka ha ka bagi mdoni ka sus of water ka babiang leng bakiwa ta ka daw wan pek nang ban yo I kene ban internet idon jikermen ha do ta ha bagi pek ya ka jingbiang ka ha kene jaka ka bakilati labatai ba kene ka kadap ta setang man kamit kadap full be bat kin sayo bantan tigis ko thu ba ka don ki jikermen ya ka ba ban yo biang ya kene snong nong ra leng ba da kene ka pu isu tenar ke jingkwa jingkwi lenti yo kasnong bangin nang penjelu susu ban kale ke department ru kala akri kata ban nang ti ban kam penjelu susu ke pung nang ban yo kambun ko ai kublai ra masnong iba jensur bersim palat ke baki ong simpor sa asnam ru sim lele ne kasnong na kaliang jo ke department na kaliang jo aku minister kasno kala slab han ai kata nasno ban ajing mut ba kontraktor bar ke department ye don lang ni engineer ngila on company state ikni kam da ka ba hajaka ban tre tang kumne khndiat la ban atishu iki numbers of workers ha ka ba kila ban tre ban company jeliu ikne ban pondep employ mar I kam finang consistem ki don be ki unforeseen problem ban me
ya ka price escalation kan sedon kan ma kata ka bahaya kalau berkeloi kan bala bari kuit lenti la long ka bala te la kumno kan nom dei hadu ta asnam kumbala ai je musim rong basnong nak ni jongang ba la kumno pu asnam di bandep je kene menti kene nang bangin yo pek pada saya ka second phase ban yo panai ha kene ka Shillong City ka sin ka ban kong bangan wan ban pe bat nganang yai lek nak ku ge jaga mai pat ban sku kum minister ban sku kambhai kene ka water supply ha kene ka Shillong City bar mi ko ban yi nak leng kormen ba ka water supply kan dalong successful ha kene ka nong ba nang pajba ken don sia kata jisngo ban keleng ka department ngisim khia banyarat pajba bakin yo ya umbam net hane kedai 5 crore 5 crore hapo Andrew Pro kedai ka original estimate tingin pej na ikran ban engineer la ila ban manage bakan don revision ban pendep bet ya kena kam hapo jo kena estimate ke balamang nang bakan don ke